Nibingelele Maswati Lamahle, ligama lami ngingifezela wakwaDlamini and welcome kuyo iyo Affordable Network Show. I-show yakho lemnanzi lohlale uyimele phela njalo ngeliviki. Namuhla ke sitokhulumisa yona i-postpaid lokuhlangothi lengadiwe ukuthi eMaswati ayalithanza lapho khona eSwatini Mobile anihlangabeda athi asikunike phela tinlicingo ngesikwenete ulibhadale kancane nayo phela ipackage ukuthi uhlale uchumene kuyo iyo Affordable Network. Angihambi ngefa ke namuhla ngihamba naye bahlelelwe umlangeni lota sicocela kabandi ngayo i-postpaid ngicela ukuthi bavusele emakhaya bahlelelwe. Hayi siyabonga kakhulu Fezile, siyavusela kakhulu babukele emakhaya ikakhulu kati ema-customer eSwatini Mobile. Siyabonga bahlelelwe. Na ungawachazela nje amakhasimende kancane ukuthi ngabe vele yini lo postpaid understand umehluko ukuthi nangithi ngiphola postpaid ngisuke ngipholani khona eSwatini Mobile. Siyabonga Nkosi. eSwatini Mobile eMaswati kufuna kwecala awadi ukuthi utele eMaswati utojabulisa eMaswati. Uma sikhuluma ke nga-postpaid Fezile, sikhuluma ngekwekuthi li customer liyakhona ukutfola iservice kuqala lisengakabhadali. Lokusho ukuthi it's usage before payment. Liyasebenzisa kuqala li customer bese kuphuma ibill sengikhani liyobhadala. Okay. So kulama usage before bahlelelwe ngingena ku contract na eSwatini Mobile sisayine sivumelane ukuthi mina ngifuna lokungaka la tangipha kona eSwatini Mobile nakuphela inyanga noma nini ngidase ngiyamnika. Precisely Fezile. Uma sikhulumisa postpaid sikhuluma ngecontract. Okay. I-contract ke ya eSwatini Mobile iba ngu-24 months lenye iba abo-18 months. Okay. Yes. Siyakusayinisa usayine liform lezivumelwano ke Fezile lelichaza kabandi ukuthi lokhu lokucela eSwatini Mobile ipackage mhlambe ihamba yodfana noma ipackage ihamba nelicingo. So uyasayina sendele ukuthi lezivumelwano sethu sisigcine should aphele lo 24 months noma 18 months ukhona kuphinze ubuye eSwatini Mobile uthi sengicela kuyiphinza ipackage yami noma ngicela kuchubeka. Okay. Now, bahlelelwe, when it comes to mobile, because you are a mobile telecommunications company, what mobile packages do you offer la kulo hlangothi la postpaid? Fezile, ungibuta umbuto lomhle kakhulu. eMaswati ayasithakasela and ayasabonile ukuthi eSwatini Mobile indeed is affordable. Packages ethu Fezile aqala from as little as 395. Okay. 395 eSwatini Mobile ukunika yonke into loyifunako. La khathi Fezile kuneli data, Okay. kunema minutes, kunema SMS. Yes. Okay. So kulokhu lakunika kona eSwatini Mobile from 395 mhlambe ngak-unpack nje ukuthi ku 395 Ngabe ngitholani? yes because ku 395 sithi le customer lethu alithole phela i-data le unlimited ngoba sesiyadi ukuthi siphila in the world of unlimited possibilities. I-data vele sengiyona ihamba embili. Of course. Sikunika ke i-data yethu sithi ayibe unlimited Fezile, sikunike minutes la unlimited ekushayela eSwatini Mobile. Bese ke sikunika la 100 ukuthi phela khona nawe ekushayela abomakhelwane labanye labasibambisile. Okay. Yes, Konke kuta ku just one package. just one package Fezile bese sikungetela ke nema SMS nawo sikufakele khona la kuthi kutawuhamba konke kanye kube ngumgodla munye ubhadale 395. Thank you so much bahlelelwe. Ingabe ipackage leceda kusichazela yona leya 295 yini ligama layo, because I know that you have different names Maswati la khona ukuthi bese recognize ngawo the name of the packages. Because thina lokukahle ngathi ukuthi njengoba usho mlangeni ukuthi siyawaname sendela till customer lethu lingadi ukhohle ukuthi ke phambili vele bengingenele ini. Sina max value 395.
Manyendana ke alithandana Nkosi sendela kuthi customer lethu likhone ukutikhethela ngoba libuka likhikhi lalo ukuthi mhlawumbe likhulu noma lincane kangakanani. Okay. Kunalo max value 395 lengicetha kuchaza esiveni siphinze sibeke na max value 455. Kusho ukuthi sewuyakhuphuka ke manje customer so ufuna lokungedudlwanyana. Okay. Yes, fezile. Kulo max value 455. Seliyabuya customer kithi nakhona Nkosi ngicela kugcizelela ukuthi solo sisayina sivumelwane segondlaki phela. Of course. Siyachubeka ke Nkosi ku 455 il customer lethu solo li unlimited ku data, li unlimited kuma minutes eSwatini Mobile. Okay. Selitfola ke ema off net la sangathi sekathe caca sekayakhuphuka sekaya ku 150 ema minutes ethu. Okay. So uyakhona customer ukuthi ashayele dinombolo leti outside network ya eSwatini Mobile. Yes, fezile aphinze nema SMSs akhe siwakhuphule nawo siwabeke ku 150. Okay. Yes. So max value wethu uhlukene kabili kathathu. Uhlukene What are the rest of the options that we have available? Okay, fezile. Ema options lamanye ngu 685. Should sengu max value 685. Okay. Customer wethu nalapho uyabuka abuke likhikhi lakhe uma libona ngathi solo li nesidzingo fezile ngoba lokumcoka kakhulu ukuthi leli customer yini lelikudzingako. Uma libona ngathi le data lengiyidzingako yinyenti. Yes, sengilapho ke customer litawuthi hayi mina ngicela idata yami ibe inyendana. Ngiko ke sinalo 685 siphinde sibe na 1145. Okay. Ku 685 fezile li customer lethu still li unlimited ku data, unlimited minutes. Yes. Sekayakhuphuka ke nyalo fezile ma off net ngoba nelikhikhi selicumbacumbile because seliyakhuphuka seliya ku 200. Okay. Seliyakhona li customer lethu ukuthi lishayele other networks. Yes, fezile sigcine ke ngepackage yethu lenkulu ya 1145. Thank you so much Bahlelelwe. So besisakhulumisa I mobile phone lapho ukuthi mobile contracts packages lapho khona akhona kuhamba nayo noma ngabe ngikuphi. Ingabo ke ihlangothi labo home connectivity eSwatini Mobile wona emakhasimende wapha ini Bahlelele, what do we have to offer? Ngiyabonga ukuthi uyishintsile indaba ukuthi nje we are now in a world where data seyisebenda kakhulu, we need it in everyday life. Yebo lapho khona ke sewushido ukuthi we have mobile, but now when it comes to home connectivity, what is eSwatini Mobile offering? Ngiyabonga Nkosi. Sifiso sethu singeSwatini Mobile ikakhulu kati ngala ka postpaid ukuthi sikhonekithe onke eMaswati. Sifisile ukuthi lonke likhaya leMaswati libe connected fezile. Okay. Uma ngisho njalo ke Nkosi ngithi from imali lencane nje le affordable lengu 195 sithi liSwati alibe connected. 195. 195 fezile liSwati seli connected. Okay. Ekhaya kunelicingo uhambile fezile awukho ekhaya uyakhona kushayela abantwana ngoba sekune landline. Le landline yethu ke efezile kahle kahle labanye baye bathi it's a mobile it's mobile. Okay. It's a mobile device kepha yona I-fixed ihlala ekhaya. Okay. Ungayibeka nase office. Yes, okay. sithi ke ema customer ethu fezile akamthole lo 195. Nangingakutshela ukuthi nyalo nje ma applications incumbi eMaswati ayadi ukuthi uke wafika waphinze wathi kunyomuka. Siyawacela futhi namanje siyawakhuthaza eMaswati ukuthi akasonzele ititolo tethu. Ahambe atitfolele lo 195. Ngicela ukuchaza Nkosi ukuthi 195 wethu usiphatheleni. Of course. Fezile ku 195 simanga. Azange sengisibone. Uthola nje 10 GB data. Nga 195. 195 fezile kuna 10 GB data. Uthola ema minutes on net lang 1000. Uthole off net long 100. On top of that fezile athi eSwatini Mobile naye I-device phela yekuthi ukhone kusebenzisa. Manje ke fezile se device lesilengikhuluma ngaso. Njengoba ngichazile nje Nkosi ukuthi it's mobile.
Yes. li-wireless. Lokusho ukuthi as Lokusho ukuthi long as asikagubheli line pass. asikagubheli line kude lelihamba etulu Nkosi kude lelihamba phasi uyabeka nje ekhaya you plug and play. Okay. Lokuhle ke Nkosi ngalo sigujana wethu muhle uqinile. Okay. Siya esikhuthathe nje ama customer ethu ukuthi awubeke enzaweni la khona kuphephile ungadowuwa phela uwele futhi. Une aerial lekhona ukubamba kahle I network yethu. Okay. Aphinze athi sigujana wethu ngitawu connector up to 8 devices all at once. Shothi wonke mvulo khona ekhaya Now uyakhona khona kubamba. ekhaya smart TV Fezile uyasikhonekitha i-cellphone yakho i-laptop yakho niconnectile umndeni wonke uba happy ngale Nibe product. connected. Nga 195. 195 Fezile. Now bahlelele how long is that contract? It's in the duration yalo 195. Ngimbadala isikhathi lesinganani? Siyawakhuthatha Fezile ma customer ethu ukuthi ayithenge le product ngoba it's only 12 months. Okay. 12 months ungasicela ke ukuthi mina nawunayo imali ulicustom uthi ngicela kuyibhadala upfront yonke ithi 2340. Okay. Uyesitolo uyayibhadala thina sidaba okuloadela njalo ngekuphela kwenyanga for lo 12 ya months. Eswatini Mobile which is the 20th. For lo 12 months uyayithola idata yakho ama minutes akho uyakhona kuhlala uconnected ekhaya. That's amazing. Ngabe bahlelele ke ngiyabona ukuthi ushito ukuthi simthola 195 I home phone plus ushito njalo right? Yes. Do we have something now more nangabe mina ngithi la ekhaya I have technology savvy kids. I need more data. What do we have to offer? Fezile simanga lesiletha ngeSwatini Mobile siyamangalisa la emakhaya ngoba sithi thina asikakuvaleli ukuthi utingetele. Okay. Nasithi itingetele Fezile sithi thola nje 100 emalangeni wakho utop up phela. Okay. Yes kulo 100 emalangeni Fezile eSwatini Mobile sokunika 30 GB data. Okay. Wake On top wamthola of- kuphi? On top of yes. Okay. Lokusho ukuthi Fezile nga 100 rand nje uyamfola lo 30 GB wakho so top uphile so ungaba na 40. 40 yes. Shothi wena nga Nawufake- 395 so na 40 so GB. una 40 uma sewufake 200 emalangeni shothi sengi 60 GB loyo Fezile. Okay. Ngiko ngithi Fezile mina ngiyadichenya kakhulu ngale product le ngoba kude lomnye network provider lo ke nje wathi ngitanika idata 30 GB nga 100 emalangeni. So affordable kakhulu siyawakhuthatha emaswati ukuthi ayithenge le product yethu. Yekugcina ke Nkosi ngulo ngu 300 emalangeni shothi customer lingatop up nga 300 litfole 90 GB. Khumbula ke Nkosi ukuthi kusena lo 10 lo ngale emgodla godleni longena njalo ngenyanga. course. Lokushothi icustomer lethu litfolani Yes. liyamtfola 100 GB Okay. ngenyanga Nangabe lita top up alifake lo 90 GB. ngalo 90 GB yes And Nkosi. it's quite affordable. Very affordable. Lamanye ke Fezile ema products la khona la ku unlimited fixed wireless. Okay. Sinayo ya 795. Kulo 795 Fezile le customer litfola unlimited data. Yona ke seyinciphisa nje speed sikubite sithi throttle. Seyinciphisa ku 150 GB. Okay. Yes Fezile. Yekugcina kube ngu 995. La ku 995 Fezile nakhona it's unlimited data. Yona ke seyinciphisa speed ku 200 GB. Okay. Lokusho ukuthi lo mehluko wena Fezile kukhuphuka letimali ngaloko ukuthi sekunyuka Lama data longiwafolayo. Exactly Fezile. So siyagcizelela ke ma customer ethu ukuthi atikhethele. Ngoba thina Fezile sikahle ngokuthi ama customer ethu siyafuna ukuthi atfole lokulaka kufunako wona angakhethelwa ngithi. Ema customer ke siye sithi Fezile sinelicingo. Lona leli le home phone lesilihambisa nalama packages.
Ngalokho ukuthi ke Fezile licingo seliqhamuka eceleni siyalithopaphisa ke nga100 emalangeni Okay. njalo ngenyanga. Lokusho ukuthi Nkosi uma uthethe lena ya 595 ipackage Sekufuna ngingede. so ungangeda ke 100 kuze utohamba nalo licingo. Okay. So utawubhadala 695, na uthathe ya 795 so utawubhadala 895, na uthathe le ya 995 so utawubhadala 1095. Kukhumbuta ke nasesiveni kuthi phela lama minutes asolo akhona kutawudependa kokuthi ulithethe yini lo licingo. Licingo, utokhona Uma ulithethe licingo usetawukhona kusebenzisa ema minutes akho, khumbula angu-1000 kushayela nje tinombolo ta eSwatini Mobile, Okay. anga-100 kushayela tinombolo ke lesetingaphandle kwenetwork yethu. So Fezile igcina lapho ke i-package I-fixed yethu wireless. ye-fixed wireless. Okay. Bahlelelo, ngiyabona emakhaya sebahledi bagazile ukuthi ingabe tonke leti nanzi latiletha eSwatini Mobile. Ngitifola kanjani? Cela ubakhulule nje ubadise ukuthi yini lekufuna bayiphathe futhi babheka phi nangabe sebafuna ke any of lama package lamahle nakangaka lo sitshela ngawo. Yabonga Nkosi. Siyanikhuthaza Maswati lamahle ukuthi buyani ni join eSwatini Mobile. Sikhonela nine. Kuthi ke siku sign up siyaye sidinge matise which is your national ID. Okay. Sidinge i3 months bank statement. Bese kuba neliform Fezile loligcwalisakho. Leli form ulinikwa ngithi eSwatini Mobile ngilo ke lelitawu detaila kahle ukuthi customer wethu uhlala kuphi, customer wethu udzinga yipi iproduct, akufake konke, asifake konke nalama banking details akhe ngoba phela customer imali khumbula sitayibamba ebhange Nkosi. Thank you so much Bahlelelo, ngiyabonga ukuthi uthinta li-point lelimcoka ukuthi imali ibanjwa ebhange ingabe emalanga alokubamba le mali athini Bahlelele. How is it flexible for the customer because ukhumbule ukuthi phela umcashi akasiboni ngelimalanga lafanako. Ingabe how are the dates when it comes to the billing day, the billing now for the contract? Convenient thina Fezile in the sense that il-customer litatikhethela lona thina nje sabuka ukuthi ema-customer incumbi ahola sekashayela mhla ka-20 Okay. sase siyayibeka i-date yamhla ka-22 yamhla ka-25 Okay. sayibeka ke na last day of the month. Okay. Lokusho ukuthi il-customer litatikhethela kulama dates omathathu ukuthi mina ngicela eSwatini Mobile angidebithe nganaleli langa nali. Yes. Also, I'm free to pick any of the 3 dates lower show. Precisely Nkosi. Okay, Bahlelelo. Now, you have mentioned ukuthi la kulo home connectivity there is an existing device. I think a pressing question that customers usually have is ukuthi yebo senginayo le package yami lenhle nakangaka sengiyithethe Bahlelelwe. Does eSwatini Mobile now offer any top-ups in terms of ukuthi a device that I will be able to use na affordable network yami kiyo? What offers does eSwatini Mobile have when it comes to devices? Fezile sing eSwatini Mobile emaswati thina siyawakhathalela. Siwalandzela best of the best. Okay. Tincingo lesinato Fezile sisebenzisa Samsung. Siphindze sisebenzise which is Android. Siphindze sisebenzise Apple. Okay. Lapho Fezile sendela ini siyawanakekela ma-customer sifuna ukuthi asebenzise tincingo letinayo i-warranty. Lokusho ukuthi nangabe nje uthethe licingo lethu la ka Samsung unema updates lahlala akhona la runner for bo 18 months. Okay. So that is why we want our customers ukuthi abe ne experience lekahle. Yes, athathe tincingo letinjani one ti durable tincingo tethu. Okay. Seti covered ke Fezile ngalokwe ukuthi lama updates ahlale akhona angena njalo njalo. Okay. Awufuni Fezile kuthenga licingo ubone akuna update akunani alisakhona ukukusebentela. So sinalawo lamabili Fezile ahlale akhona ke Fezile ema devices ka eSwatini Mobile. Okay.
ngulo Samsung, Okay. ngulo Apple. Yes. Lokuyaye kube khona Fezile ukuthi sithi le customer letfu engage phela lisho ukuthi mina ngifuna cingo bani Yes. ngoba asitithengi nje ukuthi letinye tiba khona lekuhlalako kwanze sil customer akusilo leli lalifunako leli so sithi le customer alisho ukuthi mina ngifuna nayi iSamsung A55 Fezile lecetha kufika emarket. Okay. Ithi lingacela ke le customer libhale la kuleli form Fezile uyakhumbula ukuthi sigcwalisa Sigcwalisa form. form, yes. Lithi lingacela le customer bese siyabuya ke siyabuka wo iSamsung A55 itawufika mhlambe after emaviki lamabili. Okay. Silitfolele ke le customer letfu kanjalo. On top of that Fezile akhona emacingo la hlala akhona nje. Kepha ukhanze ukuthi ama customer lamanye mhlambe uva ngathi customer leli akalitfokoteli course. but tikhona Fezile Letihlala tincingo tikhona tincingo, letihlala yes. tikhona. Okay. No, that's amazing, Bahlelelwe. Ngiyabonga ukuthi we are talking about the mobile part now. Ingabe Eswatini mobile Bahlelelwe, because if I am on a contract and I want to travel out of the country or to somewhere very far away, Eswatini mobile uyangikhaverisha yini? Do you have any roaming services ngokuthi ngabe le contract yami ngidawuqhubeka ngiyisebenzise? Angicela ngikuchaza Fezile ukuthi uma usesenje la khaya usengakahambi Okay. so ubona ukuthi mhlambe i-data yakho iyakuphelela sinawo fuel bags So I can stay uyakhona- connected. Yeah, exactly, you still stay connected, you buy the fuel bag and you are good to go. Kepha ke uma sewuphuma Fezile sine credit limit. Okay. Uma uthi nje wena hayi ngitabe ngekho mhlambe for 2 weeks kepha ngifuna ukuchubeka ngihlale ngiconnected siyakufakela Fezile i-credit limit lefunwa nguwe ngiko ngithide asinayo i-bill shock ngoba Okay. utawusho Fezile ukuthi ngicela ningifakele 500 emalangeni Yes. eSwatini mobile ngiyahamba ngitabe ngekho ekhaya singakufakela ke Fezile thine lesikahle ngako ukuthi sitakubalela lokhu lokusebenzisile uma usebenzise nje 350 ngiyabekisa Nkosi utasina ubuya ekhaya sikucharge 350 wakho 150 Manje-ke Bahlelelwe, nani ngifakela lo 350 noma leyo 500 naye ngiyambhuka ngidambhadala nakuphela inyanga noma kufuna bese sengikhipha cash ngithenga i-airtime. Kuhamba kanjani khona la kule credit limit? ngoba sinesivumelwano Nkosi khumbula sisayine i-contract sibhadala ekupheleni kwenyanga lokusho ukuthi Nkosi nayo ingena ngala Okay. sikubhila nakuphela Nasekuphelele inyanga yes lokusho ukuthi invoice yakho udawuthi na uyibuka uyibone ukuthi woseyingetele 350 lengiwusebenzisile phela uma ngiphumile Nangivakashile, yes Nkosi. Okay. No, thank you so much Bahlelelwe. Ngabe khona lofisa ukungeta ukukhuthata kuwe makhasimende kulolu hlangothi la postpaid singakavali nje lihlelo lethu for today. Ngiyabonga kakhulu Fezile kukhuthata nje esiveni nekunikhumbuta ukuthi phela eSwatini wena uMaswati wakhelwe nine phindze ucashe eMaswati siyayicela kakhulu isupport postpaid lihlangothi lolukahle kakhulu ngoba awukavimbeleki uyadikhethela uyakhona nje kwenta konke lokufunako ngala ka postpaid lokusho ukuthi siyan encourage nje niMaswati ukuthi joinani inetwork ya eSwatini mobile. Senivile-ke babukela emakhaya, joinani i-network ya Eswatini mobile, your affordable network. Bahlelelwe sekasichazele kabanti ukuthi ingabe Eswatini mobile what do they have to offer when it comes to postpaid. Gijimani-ke niye khona etitolo taseSwatini mobile uphathe loyo madise wakho ne-bank statement yakho ya 3 months utokhona kusitakala ufole i-contract yakho namuhla ube connected phela kuyo i-79 network. From myself and Bahlelelwe today, siyabonga kakhulu for joining the show. Till we meet again.